Srpske dečije knjige predstavljaju Mala škola 4. stepen. Ova radna sveska namenjena je deci uzrasta od 5 do 6 godina i u velikoj meri priprema decu mlađeg predškolskog uzrasta da na kreativan način stiču prva znanja o snalaženju i organizaciji u prostoru, veličinama predmeta i rasporedu, sličnostima i razlikama, oblicima i pojmovima, prevoznim sredstvima, članovima porodice itd. Kroz maštovite i kreativne zadatke u kojima je predviđeno da deca docrtavaju oblike, raspoznaju i boje predmete, ona rešavaju matematičke i logičke zadatke, razlikuju domaće od šumskih ili morskih životinja, stiču prva saznanja o tome gde i kako se uzgajaju biljke i još mnogo toga. Akcenat je stavljen na samostalno prepoznavanje i pisanje slova. Svaka knjiga sadrži kao dodatak malu diplomu i u ovom slučaju 90 samolepljivih nalepnica. Mala škola, 4. stepen.